Batali bayachubeka nekukhathateka. Lesikolo lesi singisinye setikolo lesetide sikhala sebafundzi. Batali bakhathatekile kuthi kufundza sekuqalile. Timoto tekuphepha nekuvikela time ngaphandle emagcekeni esikolwa kugadza ukuthi kube bede kuthikameteka. Ngabuya last week ngizothola ukuthi babathethe abakabathathi mangena lana bangitshela ukuthi abantwana abakabathathi because akuna space banginiketa iletter. Munye webatali bebantwana belibala lelimnyama uthi nabafaka ticelo tekubhaliswa kwebantwana abanako abathathelwa phansi. They go to the houses of the black parents and go and verify if you stay there. There's an event where they don't find you. They say you're working outside town. They call you, they even come in the morning at 5 o'clock to verify if you're there. We're saying this practice is barbaric, is apartheid, is discriminatory, and it will not be tolerated. Labatali bathi solo abalitholi sito noma lelitiko selibeke likomiti lelitawusita ukuthi bantwana bafakwe etikolweni. Litiko letemfundo kulesifundza selicele batali ukuthi bababeketelele kude kube sevikini lelitako. Noma njalo umhlangano emkhatsini webatali nelitiko letemfundo kanye nebaphathi bakulesikolo awukabi nemphumela. Etindzabeni SABC nginokubonga Lokhu eMbombela.